tervist tagasi uuesti. Ja noh, võtate jah. Ma näitan mõned lood teile, mis äkki teile meeldiks. Vist äkki. Nii, esimeseks on selline mu lemmikutest. No mitte täielikult lemmikutest, aga päris hea lugu. Ennem pange üks. You've been rickrolled. Oi, vale inimene muude peal. Ja esimeseks pange 1 on ju. Siis 3, 7, 0, 7, oodake. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Raining tacos. Ja järgmiseks on selline. Made by Järgmiseks ma näitan endale lemmikud. Jah, sellest see on mu lemmikutest. Üldsegi mega hea. Panete on 6, 7, 0, 3, 9, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 9 ja play. Vaata, vabandust, vaata, see on palju pikem siin. 6, 7, 6, ma ise ütlen endale mingi ette, no teile ka, kui te tahate. 6, 7, 3. This custom audio is made by X1MV. Almost tape be on my head. I'm the cool with a cutter, yeah, sipping a rock, yeah, post it with my This audio was made by 1542X11.